Ovdje je Klačkanic gdje sebi danas ćemo isprobavati ovo što sam napravio, kako se zove, baklju. Sad ću ja da je zapalim ne pred kamerom, nego ovako, ajde pred kamerom. Tek sam unutra malo da zapalim ljudi. Takav je proces. Jebem ti glupi paljač. Se neće pali, evo ga. Kad sam glup. Ajde. Evo vam ga. Ljudi, baklje, kuće to vadim, ke na cijetu. On se ne može ugasiti na vetru. Ne može, vidite. To sam, kako se zove, stavio parfem. I normalno sad unutra je ovo, kako zove. Vidite, pokući ćemo malo da ga ovako. Ne može tako. Vidite, ono ga tamo. Ovo će nam mnogo trebati. Sad ću vidjeti, sad ću još da gori, pošto unutra gori. Ljudi, moramo opet da ga zapalimo. Stavljamo telefon ovdje. I paljač uzimamo. Smanjimo foliju do dole malo. Sada će moći da se gasi na vetru, manje. Ovako. Opa, izvolite. Vidite što da probate nad prozorom da radite. Gasi se na vetar. U stvari gasi, ali glupi imaju vetar. Izvinite što vam je sad crno. Sačekajte malo dok ja ovo pripalim. Joj, smrdi kuća od ovoga. Stvarno, ljudi. Da napravimo ovako. Ali smrdi kuća od ovoga. Tako, evo ovako. Zato ako želite da ga pripalite, evo ga. Šta ti mene? Evo ga, ljudi. Možete ovako da tu zabodete. Ovako, evo ovako, samo možda mi gre. Vidite, imam i ovu malenu. Što da zapalim? Ona nije mokra. Pošto mi je tu stajala, pa tu je bilo. Ok, da palimo sad ovu malu drugu. Uzimamo moju paljač. Sada uzimamo, stavljamo kameru, kameru. Ovo da ovog se može ugušiti. Ljudi, evo, tu moja majka ovdje pored mene je. Pa ona tako, te stvari, hibernacije i to ono. Bez to je ovo vreme mokro. Ovo što je dole kod folije, to manje mokro. Ok, vidite, ovo. Uzmemo ovdje, zauzmemo. Evo ljudi, sad moram nasnimati ovdje. Ovo ne snimam mene. Bog te tvoj. Te neće zapaliti. Vidimo još ove. Trebate samo još malo. Sad će, evo, tek u sljedećem klipu, ćemo praviti ovako, neće baš ovako, već tačno sve po ovom dizajnu, ali napravit ću 5 dizajna. Zato vam treba folija, mnogo. Da ga malo prodaramo. Malo su kamerec. Oj, hvala ti,
Kid of my phone. Kid, ovo greje ljudi. Ne gasim vetar. Kao što se meni sad ugasilo, ne treba vam da se gasi na vetar. Samo treba tako, stane, da samo dođete ovako, pripalite. Neće se pripali. Što nema gore. Ovo je folija. Sve o ljudi, ovo vam je taj fokuder. Ovako. Da pomenem polja da je potrem. Ovako. Evo ga. Ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte. Znam da se folija ne može zapaliti, ali u ovom slučaju ne može. What the fuck? U sljedećem klipu ćemo da vam pokažem kako će ovo da, a taj sljedeći klip će još malo da izađe, u stvari sad ovo sad bacamo. I to je bilo to što se tiče ovoga. Sponsor ovog videa je ovi upaljači, Electric. I vidimo se na nekom narednom klipu. I pozdrav!